Good morning, Mayam Bukuramzari. Notice window TV na you couldn't Santuxari news analysis program the THOKCHOM and Mayamutaram Nusari, Nasi money for the phone about Tongantonu pouching the Yaribumaru pouching, Kananabagi Zadoni, Nasigi, Kananabagi the Motako yesterday, the nation of Liberia was Adumi and the Sata with Anzalozage, to do the Nikai Kunazari Boza, MAISNAM, KOROUHANBA LUWANG, Boket was Abutaram Nusariza. The Hanbasi, Quickie. Tongan manipur the phone liba pauses in the Yoriba Muru pausing secret Yoriba have to Tambit and Zadurozage. Kugi, Whalen Founder Yoribasi, Tado NP Manipurna, Governor Amsung Sip Secretary da, Memorandum Pisin Cray, Manipur Gi Sakang Laba, ST Lista, Yaudaba Tribe Ki, Certificate na Langa Kitabak by Yauri Haribasi, Zinaba Committee, CMBU. Cookie Tado, Cookie Hawkif, Cookie Amsung Kongzai Cookie, Heidi Bamaming Sing a say, unnotified. Tribe singi maming ni amasung maming sing asi Manipur gi sakhang laba scheduled tribe singi official list ta yaude haina khangan kre aduga topa paw moda aigi serudagi lanjenaru singdi September 2023 dagi ayamba hanjilaklabani pamdaba thodok amuk hanna thoktri Keranjit ngarang nahan hanjilakhiba adu ahan boina hanjilakpadawna miyamna lobiganu haiba phondu phondoli aduga December loigadaba numit mangani da ngaire IDP singi Kongjang Leptana Sangsilli, I will pause Yori Aduga Sanga Express ta Disable IDP Signa Lenga to get Kanabamiang Pamli Haiba from Aduga MPSC na Assistant Professor Sambi Gataramapal Loba Sahin Nabat Tolu Piari, I Pom Suyori Aduga Sana Laipakta BB Ziramzi Ek 2025 na Laibag Sisu Asibu Mapung Pana. Saukot and Badamating Wedagani, Job Cut Holder Singbu, Sahi Amada Numit Samaga, Kunmangani, Tabuk Pidagani, MP Sanazauba, Duga Sikitado, NPG Power Sudamayari, Duga Purup Sing Nusi Sanana, Himinaba, Pamdaba Nati, Himinabangam Handavani, Sanaya Manafondo Kiba, Duga Kogi Huziki, Assistant Professor Sambri Gatarama Palobogi, Batok to Gimatan, the Sodom Pona from the Suyari, Duga to Paum the Kogi. Ngasigi yapung pada maruiba pausing asi tongan pauses sing dadu mak ayam balon phone riha batare ahmdu laksaning eba question se khoi Supreme Court ki order matungina ST certificate ki matang da tijin biu haina thado MP na taksin khraiba pausin uja hari ba pausi de khoi mamang da suma koina mention tawraga palleba cookie ki tribe khara khoi unauthorized oiba adugumba tribe sing ni haiba pausu yauri haiba tare uja hari ba khoi sigumba lenga ki yamna maruiba khoi thabak sing changbada khoi kudong chaba Pangbagi Namada Makoina Shumba, Aran Monda, Sangamba, Aduga, Lenga Kitabuk, Tobu Mamus, you have what we have done. Harry Possi was a Kamayimbe. Koina, young Bayarisi, scheduled tribe ki list, Yauraba. Scheduled tribe ki list, Yauraga, Magi Pangam Topazing, Pangbadu, Sukaide. Yes. Aduga recognized Tauraba, identified Tauraba, tribe Mayam, Singi Manunda, Saliba, Maro in a cookie, tribes ki. Manungda lana manipulation tawraga ntraga makoina misappropriation tawba khar leire haibasi thado inpi manipur gi maikei digi phongdorok pasi khoigi masi thoidong ngai leite haitare masi hana sumaisum tawraga lakhiba adumba makhalgi thawung mayam ama ki tribe singi kangbu di atopa tribe kangbu singi manungda adum soidana yauri ase khoi myam khanei haitare ada khodi yengba yari di manipur gi lairiba tribe singse masi ekhoi am properly identified tawraba aduga makhoi si mau ki hoi gi genealogy makhoi karai de horai kamaina lakhi haibagi yamna itno cultural oiba identities mayam du ekhoina mayam da koi khanganba digi yam tangai phadaba ma leiba mayam sing adu loina na thairamaga makhoi identity du koi hana leiramiba indigenous tribal gi amadongna chapana na leirganda makhoi na phamam tokbajing atopa indigenous people jingduna tribal jingduna sorry phangadaba jing ado makhoi na
ꯂꯧꯁꯜꯂꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛꯊꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯪꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯗꯨ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯍꯧꯕꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯇꯧꯍꯧꯗꯕꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯨꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯁꯀꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯁꯦꯗ꯭ꯌꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯀꯤ ꯂꯤꯁꯇ ꯆꯟꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯌꯥꯎꯁꯜꯂꯒ ꯃꯗꯨꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯗꯨꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯅ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯅ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯗ꯭ꯌꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯂꯤꯁ ꯑꯃꯗ ꯆꯟꯕ ꯑꯃꯗꯧꯅ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯧꯍꯩꯗꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯅꯕ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯅꯕ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯇꯧꯍꯟꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯃꯍꯩꯗꯣ मधु ngasi अखोइना फंगिबनी हाइबसे आई सुवाई थमनिंगी अदुना कुकी ट्राइब की नत्रगा ओनली एनी केनो ट्राइब की शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट यावरबा कांगुदु खक्तंग as per the guideline of Supreme Court की guideline Honorable Supreme Court पीरिबा guideline सिदा मखोगी instruction सिदा फजना थबक तौरगांदा कोगी से implementing agency ओरिबा national scheduled tribe commission lady adagi kogi development tawnaba lady adagi atopa Ministry of Tribal Affairs Government of India lady aduga Manipur da su kogi Tribal Development Corporation lady aduga si Director of Tribes and Hills lady sumain tawduna masi mayam sina phajana thabak ama tawrakanda madu chanbam thokpana kanano chanbam thoktomna kanano haibse मसी याम यंगजलगा थबक तोब ताई अदो हौजिकति तौग्रबनिना तौरिबा जिंगदुगे असोइबा जिंगदो कदा कदानो दो थीरगा मदुदा लाना थबक चंगमीबा तौरमीबा सर्टिफिकेट पिरमीबा मरी लेना चेनरिबा मियोसिंग अदो मदु चपचाना आइनगी ओइबा सेराक पिगदबनी हाइना इस्वाइन थमजगे याम नोइजेजा कोई मखाथाबदा लाक्सनिंगिसिना कोई याम मरु ओइबा हुजिक हुजिसे कोई इलीगल इमिग्रेंट की मतंग दसु कोई मणिपुर थोलिबा सही अनि हेंचिलगलबा कोई अहुम फाजिलकदोरबा इरांग असिसु याम चावबा इरांग फैक्टर अमा ओइरि अदुगो मरक सिदे कोई डिलिमिटेशन तौनरबगी अदुगा मिकोक थीबगी थबक सुजिक हौबगी फिल्मदा लेरबा सिदा कोई SIR की थबक पुतिजि गाम कन हौरि अदुगा डिलिमिटेशन तौबसिगी मतंगदा डिलिमिटेशन अमदे मिकोक थीबगी मतंगदा पॉलिटिकल पार्टी सिंगी मिहुत सिंग यावबा मिफम पांगथोलगनी हाना कोई JFD हाइबा कांगबो असिना कोई तांग 23 तक ngasi asi कोई मिहुत सिंग याव भाइबा तारे मेरेप सिंग याव बादु गुम फम पांथोकनी हारिबा हारि पाउसी कमानी कोई डिलिमिटेशन मतंग सु मियाम ने याम कंसर्न ओइबा दुगुंबा इशू मनी हाइबा तारे सि नियम जुमौद्रगदी फरक तागदा फिवम सु लैरि हाइ पाउसी दुज कमाय येंबे डिलिमिटेशन कमिशन ऑफ इंडिया ना तोंगान ना डिलिमिटेशन तौबगी थंखांग कया सु मथंग मथंग संगचिलगा लाय अद याम लुरिदी मणिपुर की ओइबा कॉन्टेक्स्ट ददी कोइना डिलिमिटेशन तौबा एसी पाक हेता इराय लाइन हेता तौसनबा याबा कोई लेरमीबा पॉपुलेशन दुदा सुमाइना डिलिमिटेशन तौरे को नंगी कंस्टिट्यूएंसी की एरिया न सी ओइरे नत्रगा न कोइना दु ओइरे खाइदो खाइजिन तौरे हाइबदु हेक्ता तौसनबा यादबा म लैरि करिगिनो हाइकांदा इनॉर्मस ओइबा एबनॉर्मल ओइबा ग्रोथ रेट अमा सिंगी डिस्ट्रिक्ट सिंगसिदा कोइ थेंगनरियबा अदु गथनतना अखोइना मपानगी चंगकपा इन्फ्लक्स मयामसे मसी फजना आइडेंटिफाई तौरकांदा मखोइसे डिपोर्ट तौबा नत्रगा मालेंगी चनरिबा UN की प्रोटोकॉल निंगाकना कोई थबक तौबा रिफ्यूजी ओइबगी स्टेटस तो पीरगा मखोइदा करी करी तौबा यागे हाइबदु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न मदु खल्लगा तौबा म चंगे अदु तौदबिदा अखोइगी डिपोर्ट तौद्रगसु मदु आइडेंटिफाई तौरगा सिंगैदी एरिया अमदा कंसंट्रेशन हाइसिरा नत्रगा डिजिग्नेटेड एरिया अमदा मखोइसे फजन थम्बम चंगे मदु थम्मगनादा मखोइगी करी तौबा यागे हाइबा स्पेशल अरेंजमेंट साइना पंजरीबा एज पर द गाइडलाइन ऑफ यूनाइटेड नेशंस की अदुम गाइडलाइन दुदा मोइसी अदुम चलहलगा इंटरनेशनल की लेरिबा रिफ्यूजी की अदगी कन्वेंशन द प्रोटोकॉल लेरिबा मयाम सिदा तौबा म चंगे अदु नतदना अदु मयाम सि यावसलगा डिमिशन तौसनग्रगा साइगी मागी कंस्टिट्यूएंसी सिंग खाइदोकपदा मिखल कोनजिगी तोंगान तोंगानबा एरिया सिंग सिदा यावसनग्रगा लेखरकंदा ददि मदुदा खोइना पामदबा मखलगी आई तौबा यारोइदबा हाइबदी लान तौरदबा हाइतारे मसिंगदो हेना हापसलबनिना प्रोपोर्शन दु चाद्रबनिना खोइना पामीबो पोट आइदि यामना नेचुरल ओइबा जस्टिस सुमा असुंबा मखलगी
da base tauba adumba delimitation amadi oiroeba aduna yalana koina tawdoisi population census to tawni haina 2026 tagi tawni haiba wafom am lai aduga loina na khoi NRC gumba NRC si khoi masi fazana fully implement tawrakanda madu koina mi top jo khando kana da adugi saruk chung dudi delimitation da yawba yaroi madi sida khoi true citizen my voter list yaw magasu madu khoi identify tawba verify tawba am changi haidana adugi category ma khaido thangba baneba adugi category do khaido ga thamta ga dinga sai delimitation du da mai gi du yaw holaroi adu tongana thamaga what shall be done for that particular groups of people madu kari makhoi dam ta kaidong sige habdu government decide tawraga whether they may be deported from our state or our country to their native country da salan gigadra or natraga makhoi si sidal lehla kana da kai tawni kudomoina koigi CAB ko citizen amendment bill do pass tawre on khre adugi pass taw matamda mapan dagi sanga khraba koigi se community manga chingdo ai di kudomoina se Christian satpa adi Buddhist satpa Jain adi Parsi makhoi mari si adu atopa country de laktar su moi citizen ohengani ga haiba ga ma lai khreba adu di kamai tawdana adu gi arrangement ma tawgodo bano haibado madu gi amak phajana confirm tawba lai khai ta ba haitare koi gi lon hairga madu amak change adu natana nam fu de hekta delimitation tawsan ba adi census tawsan ba census ki masing thiba da su census do dum phammaga koi gi table census field da sataba yum da sang da bida adum koi gi numerator haigadra madugi census saliba staff singdo madu singduna fazana madu survey tawraga mo yumda kanano leiru miduna kanano haibado amma ni chathokiba khotokiba amani ada khoi sumaina census lakani tang asuk asuk phawba khoi hairiba area sida census tawgani khoi yum da leibiramu ga haibase amta tade ba hana su haide hana census tawje ko yaujare yawi khangjare haitare ko adata laga tumina ta janghen mani se khodomoina handaki di se Imphal East ta tawni Imphal East ki notify tawba area sing sida hana khoi census tawba sakani ana leirama miji maximum leibiramu adugo loina na tawba matam du su khoina Sunday gumba ko holiday matam gumba da mayam gi khara convenient oi dobo du yenga kala dum tawba yai ada office ki thabak tawbani haidana office ki di suti da thabak jongbo ya de na haitar ga su yam khara properly kano information ama well informed to honba to the people adumai to lakanda masing du phajana census tu tawbam change aduna ta dana adum maming gi na toroga dum lakpa thangna ba yum amagi kano si information je thangna ba yumam dei lawra da menjala sakhiba sumba mayam ma thue ba mamang do daise maduna household jing phajana count to huda dana sigi abnormal loiba population ma he thui singilam dana madu yam hen gre population je aduna unnecessary loiba growth ama khoi de he thengnari adu the base toroga delimitation tawdu yaroi adu properly thaba ama tawba ma changi haise ai sumai thamjage yam no se se doga hoji hoji se koi ki lenga ke mai kai de gi haiba tare hoji si palipa pier lenga ke mai kai de gi koi ki kangpokpi susanpur amadi mori gi natana atei lemhuri pa IDP sing haiba tare koi ki moroina maiti IDP sing haiba tare koi ki tonga jingi mafum sin da taramba maiti sing December gi aroi ba saruk phaubuda tangka ahum thona koi masa masa gi mayum sing hanjilan bagi thab paikatlan gani hana haibagi manung san nei koi tonga tonga mafum khara da hanjin ba koi gi some percent haiba tare koi gi 10 muki chang di koi hanjilan bagi film da lai kre aduga serau gi mafum khara da su hanjil lai bagi pau lai re aduga hoji waluri ba sing asi December faud hanjil lo haiduna leptana changsi lakpa khongjang du ngasi so muk changsi leba tar hai ba IDP sing sin changsi leba khongjang aduga lenga na thamki ba thajaba si miyam na pia lenga sidagi koi khara mang badawna aduga IDP sing gi thengnari ba wa pa miyam siga na masa masa gi mayum danjilan piu hai ba fam sida kamai yeng bi lenga na paikali ba thabak aduga IDP sing changsi lu khongi tuna IDP sing mayum da hanjalan ba si yam tawdra draba lenga ki juma thaw mani koi miyam na sumadu pa magalai ko ado IDP sing si khoina heta salaga noi na phamdu da heta leiro ha se ta yaroi ID certain keno khara magi environment ama conducive over environment ama mafamdu da khoi leiba yana na bagi
kay tawre security gi point of view da adu secure oirabra number 2 magi livelihood to security oirabra mai hingnana ba thabak sujar me hana leirame aduda mafam duda chalaga inau nau na thabak ama suba hogodoine ba adi magi lejare mi ba se phau makta hairo kai no ama amta leira moroi doni hujik chan thangna amta leiroi doini aduna leiramba pot sei tumna chana boiro mada leiram loi huran mani hangde mai thai mne de yum mai chaki yaw lo yaw leiramne adugi infrastructure do madu hana develop tawdong ne ba adugi develop tawna ba thadar iba senpham du lak tara pire na khalasi adu lak amaga ni ga piraga yum saba hawro hairaga ta chalo habi yaroi ba government na keno ma phajana time frame amada koi 31st December hamta kisita salan gani lotion gani na haiba commitment legi adubu madugi commitment du thabak mon othukna bagi phase 9 na kai kai thabak tawrage haibadi chap chana complete oiba yare ko simadi sangba yare ko haibagi thak tu thamde maduni khoi yam sori se ana government na madu yam section na tawrakana da moi lebam du ma phajana sebiro mathang da mogi matam kharagi chana na ba khon ba hanagi thabak churaga leijarmi du aduda mayum da hanjan griba taraga su masai mokoi da pirami ba allowance khara pirambado lupa marfu mari khak hana na chaba thakpa loina cheng chak putho torom badagi lupa marfu mari khak per month da per day da per person per head pi ne na tawraga pi bhoi du maina pi bra kaino matam khara support change at least yam dra sahi ma ti ai support honinge almana support roga de dimana mayum da leraga su adugi chuba no ma tawraga mai season ama ni da ma sen tan mangam na ba khonrak pai thawrang ama tawbada bani ado main oina security gi reason se masi phajana mkhoi ji secure mam changi nan torbung da changui ba kangu du 15 da changre December 15 changaga 16 da attack tawre ni ko almana landa re aduda dum central security forcing sina the state ki forcing na camp ta tongum de ada ida la kan da khoi gi misam jing do amuk changchalo kamai tawni adu madu mayam du yeng kan phajana arrangement tawbul lo kan thajin ge da bani moi award pa do phajana yeng biu haidana ai soin thamjage yam ngi se su wa phum thambiri maka ta do laksani ngi sini ko gi yam na ke left wing gi na di yam pangan kan ba du ka ni puda bri ko yam le sing lai traga su CPI gi sama su ba mapok numit thoram pang thokre lenga na sathri ba privatization asina asuma sum kushilak lagadi miyam da he na wa ba mayong na gani hanai ko gi Dr. M Narana fondu ke wa phum ne hari manu fondu ri wa phum si kamai yeng be hojik CPI si ko gi ano pangan kan ba hasang ko matam da mayam na yam pamna ki ba communist lebak sing dagi ko moina China Russia sing ba yam powerful ba state sing sidagi koi lakri ne anumaina lakhi ba mayon chong ki ba dum ba nelin gi yam phajaba adagi sumba revolution mayam ama thengna ra lakhi ba aduda communist sai ba tam se coin tora kanada koi anoba swaina political gi wing du lakhi bani adubu CPI si da makhal khara ko CPI de sudum party khar CPI M CPI kana tonga na khar lai khai makhal khara hai ba CPI gi mopok kumona lakpada Dr. M Narana mana hai gi ba ma si khogi yamna faba khogi lamdam sigi faba leader amani haina mayam longnari ba dongbaru singba mani adubu manipur gi lai how the CPI ji san jana drabra khogi election sida mokoi si mi yam ka bang amakta na hawai ahum mari manga ko pau ka ba yorome mokoi gi matam Dr. Nari matam adagi sikumi kendra gi mangi ado moi jo dum thado ga CPI thado sat khre haitare yan mangi se adagi kumang karam ba parija ade ate khar leiri se burungi su sumaina ka leiram badigi madu kamaina sustain to bangam dabano amona makoi si ka na return to ngamaktabagi achouba maroiba maram sing haitaragadi CPI gi leiriba thomi sing ji concept amadi CPI gi ideology duga ekhoi gi manipur da leiriba chatnari ba election gi model siga format si manada ba haitare aduna makoi na su hana hairaga lai election gi kano se mawong se adi election se reform to budamni maramdi ekhoi na reformation ama India da mathau tai maramdi minority oiba single khoigi vote khwari hena phangi ba adu duna kaba matam da lemhori ba khoigi
ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯚꯣꯠ ꯄꯤꯗꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯍꯧꯔꯒ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤ ꯇꯥꯏꯞꯁ ꯑꯣꯐ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯛ ꯁꯦꯝꯃꯤꯁꯦ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯟꯁꯤ ꯑꯃꯗ 35,000 ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯤ 8 ꯂꯦꯞꯄꯦꯅ ꯈꯜꯂꯁꯤ ꯑꯗ 8 5 ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯃꯅ 7,000 ꯐꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯦꯝꯍꯧꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 20ꯒ 8 ꯑꯃꯗꯤ सी मागी against तनेब अदुइदी such type of government do minority government हाइदोइनेब सुमाइना रिफॉर्मेशन अमा लेबा अदु खतना तना मु CPI की ideology दा मखोइगी तोंगानबा खोइगी मॉडल सिदा खोइगी मतम जिगा खोइ मफम जिगे चान चाना दबदोनो concept अनि जी तौबा लेबा अदुमाइना देबदे सु मराइ चाइ थगिबने न खले अदु anyway हौजिक CPI की मपोक कुमोना लापदा अखोइगी CPI कौबा कनोमा political party मा मणिपुर सुलेरी इंडिया सुलेरी हैबा खंगलपा दुगुलेन मखोइगी अनौबा माइ पागनबी थौरंग मयाम अमा संजिलगनी हैबा वाफम मयाम अमा थमकपसे अदुम ताबद नुगाई अदु कन होनबियु अदु माइ पाकपा अदुम ओइननबा पुरनबा आइगी माइकैदगिसु विश पिजरी ना इस्वाइन थमतगे याम नुगाइसे अदुगा यामना खुगी अदुम मसी ताबदा अंगपा अमदे नुगाइतबा फाउ हाइबा तारे मणिपुरदा अचौबा एग्जाम सिंगी मथक्ता दुम माथुक थोकसिंग मनुंगसेना हुजिकसु हंदक्ता नोटिफिकेशन थोकिबा MPSC न खुगी असिस्टेंट प्रोफेसर चामब्रीगा 14 लौबगी मतंगदा अखोइ सरिक सहिंगनाबा याबा थोलकपि फिल्म लेरे हाइबा पाउ अमा यावरि हाइबा तारे हाइ पाउसिदा अखोइगी तोंगान तोंगानबा सब्जेक्ट सिंगी प्रोफेसर खरा असिस्टेंट प्रोफेसर खरगी vacancy लेरबसु मोइ कौरक्तब हाइबा तारे अदुना मदुदा तमनुरिबा छात्रसिंगदुदा अखोइगी निंगबा काइबगी फिल्म मसु लै अदुगा अखोइगी notification sida अखोइगी चममनबा खरसु लै हाइबा पाउसिंग तोंगान तोंगानबा पाउचेसिंग द यावरि हाइबा तारे सिगुम्बा याम मरु ओइबा अदुगा अचौबा पोस्ट अमगी हाइबा तारे लैबाक सिगी तुंगी आशा ओइगदोरिबा ओजासिंगनि सेम लौगदोरिबा से मसिदा अखोइगी notification थोकबदगी होना सिगुम फिल्म ओइलपसि कमाय येबेल कोइगी MPSC Manipur Public Service Commission से मसी हौगिबा तेंखांग कया दा मसी स्कैंडल मैम से नखिबा अदुम्बा ऑर्गेनाइजेशन अमनि हाइतारे हाइबा ऑर्गेनाइजेशन जिना थबक लौरकपा मतमदा अमदि अदगी थबक कौबदगी हौरगा हाइदोकपा अदगी थबक की अपॉइंटमेंट की मतम मोइन रिकमेंडेशन तौरकपा मतमदा अरानबा मैम यावबा मार्क टेम्पर तौबगी वाथोक मैम अमा अदु MPSC की कंप्लेन मैम लेदना कोइना MCS ऑफिसर सिंग MPS ऑफिसर सिंग मैम अपॉइंट तौरोगा हम कक्थखिबगी लेरेको 2016 बेस की अदुमाइना लेरे अदु कोर्ट यौनादना मदु अमु मखोइ रिवाइव तौने मोइ खकी स्पेशल अरेंजमेंट अमा सिल्लगा अमु केनो तौकी थबक्तो मोइगी एग्जामिनेशन अमा अदुदा यावरुबा मीजिंग अदुगी बेस तुदा सरुक यारुबा दु खकी ओइना तोहनगे अदुमाइ तौदना सोल्व तौकी अदुमोइनमक Manipur Public Service Commission हाइसी one of the prestigious नत्रगा ख्वाइदगी top level दा लेरिबा अदुगुम्बा ऑफिसर सिंग सिलेक्शन तौननबा थम्मिबा लैंगाकी ऑर्गेनाइजेशन अमनि हाइबो ऑर्गेनाइजेशन सिना तौरिबा थबक खुतौ लाक्तौसी सुम येंगबदा ममांगैदगी सुम लाकपदा मोंग अमै ताता दबदोंना सुम तौवे मसिदा करिगिनो मसि थमोइसेंग तौबा ngamdrisi हाइबो क्वेश्चन जे लाकांदा मखोइगी मरक्ता मौचेल सेंबा खरा यावरगसु मौचेल सेंदबसु दुम यौसलकपगी ममीदु यम चावना ताबा हाइतारे अदु लोनन टेक्निकल मिस्टेक हंतकी नोटिफिकेशन की मतंगदुदी मसाइगी टेक्निकल गी ओइबा नत्र एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दा करी करी हापकदगे थंगबदगे हाइबगी मतंगो याम फजना किदन सेक्शन होदना तौखबदु माइना तौरे अदु मदु MPSC न फजना मतम चाना येंजनबगी याम तंगाइ फदबदु लै अदुगा हुजिक लेरिबा हुजिक नोटिस थोइबसिदा असोइबा यावरे हाइना हाइनरिबा मैमसे मसी कदाइदा सोइबनोदो फजना मखोइनसु सोइबदु खंगा कनादा मसी नोटिफिकेशन दु करेक्शन तौबा चंगी कोरियन मम थोगा कोइ सुमसुमदा सोइबा लैग्रे अदु हाइबा चुमी अदु कोइरे कोइगी कॉमेंगी कॉलेज सिंगी ओजा सिंजे हापतदना ओजा सुदबगी इशू मयाम अमा लाइने हुजिक प्रिंसिपल जिंगसु रेगुलर प्रिंसिपल लेतबा अदुम मयाम अमा इंचार्ज न पुरगा लेबगी मतंग मा स्टूडेंट यूनियन सिंग स्ट्राइक यम तौबे वफम लेग्रे अदगी पार्ट टाइम लेक्चरर खरा हापगा ओजा खरा हापगा सुम तौबा अदगी मदुगी सैलरी चांग लाइन पीदबा अदय अमना एडेड कॉलेज से फुल कन्वर्सन दी पीनी हैना
plan tawraba adu edit college mayam am lebi haiba edit college sing ji su tha se kuina tolop se pibi da sumba ma hek tawi aina han pawm sum tajabata 48 months sure ga haiba yawri adu di kamai hingni ojang haido sumaina arrangement ma tawbam changi aduga the financial gi kanu du yeng dana di pa hapchan bisu aro aduga maroina hapam thokpa jing hapna do leiri ba MPSC gi functionary sing yam phajana section na tabak tawba ma tangai phadaba lei aduna tragadi asumba wathal lathok jam thorakani aduna notification du error leiba sing du rectify tawraga madu nauna correction thoga thokmana khwaidi hena phagani aduga khoigi MPSC gi lawroktaba exam koire gap leiba MPSC gi da MCS ki civil service examination amadi sumaina oja sing lawba de topa se engineering department gi hairo mayam se MPSC loi tawrini ado sumba mayam se tawriba chumba loi sangamana sugamna kogi mapangan sonna lebam thokte mari waliba thabuksing kari kaino awara pasing yengjalaga government amadu aran bising sumthong bo honaga dabani ana ai swai thamjake mursing wafung thambe namno je makhata do laksane sine kogi furup sing sana sinana hingminaba pamdaba natte hingminaba ngamandabani kogi arke sanaya mona phundokibani damdam kogi sanaya mona phundoli wafam haiba tari kogi furup sing sin nusi sanana hingminaba pamdaba natte adubo hingminaba ngamandabani haiba wafam ne haiba tare mana sida phundoli wafam ji kamai yengbe yosa furup mayam si ingna nusi sanana leita ta agadi koi awaba ngatani thena doise ada malemda leba mi khudimak se lan pa ma mi si khara yawaga su yamna lan pa na de ingna singna dum leiba pa ma ngatani adubu khoida yana da ba sing conflict hek thoraktana lan thui ada chumna natural oina koi community ama na traga individual ama saunara khanara padu yaeba ngakang themjanara yani adu taba insin bama mapan degi injal lapma yauri ba ngamandana ba aduni mana arke sanai man harise madu am chumba wa phamamne madu khoine sudum hairaga lakpa pot amane ba kaino haikanda khoida leiba community singje amaga nusi na dana bagi lang ama thaga maduda injalaga nakhoina adu tobodabani nakhoina du haibasingda matam yoina lengak na haitare central government ki adum si hane dum tawlak poponi na central government gi lengak paibiriba mayam jingji koksida masi manipur si punna sum tham taragadi masi ekhoida kokchik pa khar lakado mali ana masi tongan na leinaba divide and rule se dum sanage hana khalaga lakpasi british ki matam de sune hore se so adugi mong do adum lahoraga maduda afabadu tamhodre haitare british tong phatabadu sum tamhoraga india government sina matam gi pali balenga maroina congress amadi bjp ki sum mathang thangdarak balengak loina bjp su congress su mahoi lebang nusi bidi saraga amatadi thamoi seng tawdaba haitare adei congress na bjp taisan ba bjp ni congress taisan ba boy ani na tragadi koi lebak singak ngamaroi dawdawna ekoi da feel to honba khalan ba BJP sondare adi congress da koi changa damni congress sondare di BJP kan NDA sigi alliance da hojikti madugi wakhal jing du layaroi ko da regionalism gi hoduma la ko matamda regional issues jing je solve to ngam madoini aduna aikoi da ngai gi divide and rule gi policy ma aikoi gi sa khangna natraga khangdana sanare haibase mase khoina khangadamni aduda yari ba community du makhogi opportunity khara phangani adi swaina central government na yana ta adi khoida khudong chab khara phangani hana khanba mo mada yengaga makhogi issue sing solve tawgani haiba khallaga na moin haiba se inba mali madu yamna kundaminari ba khoi coexistence amadi peacefully hingminaji hai taragadi madugi wakhal thalakwa dabani ado khoida sanari bu su kana no si khangadabni madu na khoida mokhoina injalaga aisi punahan bani adoi tarde aisi mokhoina injan bisi yaroi haiba potse madugi reality du da lakpagi matam du yam thengmale koi yam thokre huje tengang kaya manipur da sumba communal gi riot sing maya mathang thoraktana awa ma yam thengnari lan nang kai dong da phawon ta puroi so my humble appeal to all the communities those who are living together in a western manipur please be rethink aduga madugi ekhoida
ꯑꯅꯧꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯟꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯄꯥꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯔꯤꯚ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯜꯂꯨꯔꯤꯕ ꯄꯥꯁ ꯃꯤꯁꯇꯦꯛꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯗ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯆꯦꯜꯂꯒ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯟꯕ ꯆꯠꯀꯨꯝꯁꯤ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯟꯗꯛ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯁꯦ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛꯇ ꯑꯗꯩ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯊꯧ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯅꯁꯨ ꯍꯦꯛꯇ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯗꯨ ꯁꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯃꯥꯅ ꯉꯥꯡꯗꯣꯏꯁꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯗꯨ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯅ ꯉꯥꯡꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯃꯅꯁꯨ ꯎꯕꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯣ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝꯕꯗꯨ ꯑꯗꯩ ꯂꯣꯒꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯂꯣ ꯑꯦꯟꯐꯣꯔꯁꯃꯦꯟ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯃꯣꯏꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯇꯞ ꯐꯥꯔꯒ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯕꯔ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯠꯂꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯣꯇꯣ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯌꯥꯕ ꯊꯥꯛ ꯐꯥꯔ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯇꯧꯗꯕ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯉꯥꯏꯕꯒꯨꯝꯕ ꯍꯦꯛ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯀꯩꯝꯁꯨ ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯍꯦꯛ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕꯗ ꯍꯦꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯋꯥꯈꯜ ꯂꯥꯟꯅ ꯈꯜꯂꯛꯄ ꯍꯦꯛ ꯌꯥꯎꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯍꯦꯛ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯛꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯃꯤꯅ ꯏꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯨꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯂꯥꯟꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯅ ꯈꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤꯑꯅ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯃꯔꯤꯛ ꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝꯒ ꯊꯝꯕꯤꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯟꯗꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯂꯩꯖꯔꯝꯕ ꯃꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯂꯒ ꯚꯤ ꯖꯤꯔꯥꯝꯖꯤ ꯑꯦꯛ 2025 ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯣꯟꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯍꯟꯕꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯣꯕ ꯀꯥꯔꯗ ꯍꯣꯜꯗꯔꯁꯤꯡꯕꯨ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠ 150ꯅꯤ ꯊꯕꯛ ꯄꯤꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MP ꯁꯅꯥꯖꯥꯎꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅꯗꯤ ꯐꯖꯔꯦꯀꯣ ꯍꯥꯟꯅ MGNREGA ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯃꯗꯨꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠ 100ꯅꯤ ꯊꯕꯛ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ 33 days ꯑꯗꯒꯤ 100 days ꯌꯧꯕ ꯉꯝꯗ ꯐꯨꯜ ꯁꯨꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯅꯕ ꯉꯝꯈꯤꯗꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯅ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯑꯃꯈꯛ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯑꯗꯩ 120 ꯍꯥꯟꯅ 100 days ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ 125 days ꯊꯕꯛ ꯄꯤꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦ BBG ꯔꯥꯃꯦꯛꯁꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯀꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ 125 ꯊꯕꯛ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯕꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯨꯝꯕ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯃꯦꯆꯤꯡ ꯁꯦꯌꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯗꯕ ꯁꯦꯟꯐꯝ 60% ꯑꯗꯨꯒ 40% ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅ 60%ꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅ 40% ꯄꯨꯊꯣꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯨꯝꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇꯗꯤ ꯊꯕꯛ ꯁꯨ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ MP ꯂꯩꯁꯦꯝꯕꯅꯁꯨ ꯃꯗꯨ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯈꯪꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕ NREGA ꯂꯩꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ 90:10 ꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅ 10 ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ 90 ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨ 90% ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯄꯗ ꯍꯥꯞꯀꯗꯧꯕ 10%ꯁꯤ ꯍꯥꯞꯄꯕ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯗꯅ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯈꯤꯗꯕ ꯃꯇꯝ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯃꯦꯆꯤꯡ ꯁꯦꯌꯔꯗ 60ꯒ 40 ꯒꯥꯏꯗꯤ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ 50%ꯒꯤ ꯆꯥꯡꯅꯦꯕ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯅ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯇꯧꯔ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯗꯣꯏꯅꯣꯕ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤꯅꯦꯕ ꯀꯟꯅ ꯍꯥꯏꯍꯧꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯦꯛꯁꯤꯗ ꯄꯜꯂꯤꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯁꯦꯌꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯁꯦꯌꯔꯁꯦ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯊꯝꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯛꯁꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯄꯜꯕꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯦ 60:40 ꯑꯃ ꯑꯗꯒꯤ 90:10 ꯑꯃ ꯍꯥꯟꯅ 90:10 ꯑꯗꯒꯤ 60:40 सिगी लेरिबा प्रोपोर्शन कनोसे मैचिंग शेयर से शेयर तौनगदोइबा कंट्रीब्यूशन से स्टेट की कंट्रीब्यूशन से 40 सिदा मणिपुर गोना लेप तारगदी बको ना थबक शुअर रोय से लेते न दम तोदमने आदई स्टेट की कनोदा एक्स एकर दा पैसा लेत्रे सेंट्रल ले थारकपा पैसा दुना दिलानी सेंदुदी 60% पिरानी दा खोइ सोंदै 40% से पिथोंनबो लै पिनबा लेत्रमी थबक सुरोइदोइने अदुदी कै कान दोइनो सोनो 125 days थबक सुरनी नुवारनी गाइसी काइदे सुदोइनोबा अन स्टेट की दी अखोइ स्टेट की दी रिसोर्स लेते अखोइ इनकम से हम नेमी अद सिगी फंड से शेयर जे पुतोनो होनबददी 60 का 40 गिदिं साइ हाइजेदुनी ऑलमोस्ट 50% नेबा सोंगमोय थबक सुबगमोय अदुगा सिगी मोंगसी अखोइ फजना हाइहोबम चंगी मतांग याम चाइ ngasi खनबदा अखोइगी मांग चाइ वानी खनबदा सिगी वाफम से मसी ओंतंग मयामदा
ꯏꯟꯈꯩꯅꯁꯨ ꯈꯪꯍꯟꯖꯅꯤꯡꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ 90:10 ꯁꯦ as it is ꯃꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯤꯗ ꯈꯟꯅꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ we have to approach to the central government ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯗꯩ ꯒꯕꯔꯅꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯍꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯦꯔꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯃꯈꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯗꯅ 60ꯒ 40ꯒꯗ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯔꯅꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯅꯤꯅ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁ ꯄꯤ ꯂꯩꯔꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯟꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯉꯔꯥꯡ ꯄꯥꯛ ꯁꯟꯅ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯏꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯎ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁ ꯄꯤꯌꯣꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯁꯤꯌꯔꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯈꯟꯅꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇꯁꯨ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯐꯟ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯥꯛꯑꯝꯕꯁꯨ ꯀꯣ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯅꯧꯕ ꯔꯤꯀ꯭ꯔꯨꯠꯃꯦꯟꯒꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯑꯗꯩ ꯇꯣꯂꯣꯞꯀꯁꯦ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯐꯪꯗꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯗꯩ ꯊꯕꯛ ꯄꯦꯟꯁꯟ ꯆꯠꯆꯔꯛꯄ ꯄꯦꯟꯁꯟ ꯐꯪꯅꯦꯅ ꯂꯩꯕꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯔꯤꯇꯥꯌꯔꯃꯦꯟ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯄꯤꯕꯗ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯆꯪꯕ ꯆꯍꯤ 2-3 ꯆꯪꯉꯤꯅꯦꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯝꯖꯕ ꯁꯦꯟꯗꯣ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯃꯛꯇ꯭ꯔꯤꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯊꯥꯛꯁꯦ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯖꯣꯕ ꯀꯥꯔꯗꯀꯤ ꯊꯕꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯅꯥꯎꯋꯦ ꯍꯥꯏꯅꯕꯗꯨꯗ 60:40ꯗ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯔꯒꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯑꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ 90:10ꯗꯨꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ 60:40ꯗꯨꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯔꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯥꯔ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ 90:10ꯗꯨꯗ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯕꯛ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯜ ꯀꯝꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯕ ꯑꯦꯛꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯐꯟꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯐ꯭ꯂꯣꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯂꯥꯛꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯍꯧꯁꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯪꯅ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯂꯦꯛꯇꯦꯠ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡ ꯂꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯤꯚ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯣꯜ ꯗ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯔꯨꯔꯦꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯂꯩꯕꯁꯤ ꯌꯥꯎꯍꯧꯔꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯃ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯥꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ 90:10 ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯗꯣ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯆꯤꯡ ꯁꯤꯌꯔꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯥꯏꯗꯅ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ 100% ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨ 10 ꯐꯥꯎꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯋꯥꯏꯅꯦꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯋꯥꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯣꯔꯁꯟꯁꯦ ꯑꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯗ ꯍꯥꯏꯍꯧꯕ ꯑꯃ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯆꯠꯅꯕ ꯍꯧꯈꯤꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗꯀꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯅꯦꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯒꯁꯨ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ elected personsing amadi administrative committee surib by MGNREGA ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯐꯝꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯇꯣ ꯀꯥꯞꯄ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯐꯣꯇꯣ ꯁꯨꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯖꯣꯕ ꯀꯥꯔꯗꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯐꯣꯇꯣ ꯁꯨꯠ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯅꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯨ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯊꯕꯛꯇꯤ ꯁꯨꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯇꯣ ꯈꯛꯇꯪ ꯄꯨꯡꯁꯤꯡ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯀꯥꯞꯄꯒ ꯃꯗꯨ ꯊꯥꯒꯠꯂꯒ ꯃꯗꯨ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯪꯈꯥꯏ ꯌꯦꯟꯅꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯝ ꯄꯔꯁꯦꯟꯇꯦꯖ ꯈꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯣꯕ ꯀꯥꯔꯗ ꯍꯣꯜꯗꯔꯁꯤꯡꯗ ꯐꯪꯍꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯗꯕꯒꯤ ꯅꯃꯥꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯍꯟꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯐꯖꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯧꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯎꯖꯥ ꯃꯦꯂꯥ ꯁꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯤꯗ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯆꯨꯝꯅ ꯐꯪꯍꯟꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯁꯦꯡꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯗꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏꯁꯨ ꯄꯟꯖꯈꯤꯗꯨꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯝꯗꯝꯁꯦ ꯆꯥꯎꯈꯠꯍꯟꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯁꯦꯡꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯗꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯣꯇꯣ ꯀꯥꯞꯄꯒ ꯄꯔꯦꯡ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯂꯦꯞꯄꯨꯔꯒ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯋꯥꯏ ꯈꯔ ꯁꯤꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ NIRGSꯀꯤ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯔꯕꯅꯤ ꯋꯦꯖꯦꯁ ꯄꯤꯔꯣꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯗꯨ ꯋꯦꯖꯦꯁ ꯐꯪꯉꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯣ ꯐꯩ ꯑꯗꯒꯤ ꯕꯦꯡ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯗ ꯆꯪꯉꯝꯗꯕ ꯑꯗꯩ ꯕꯦꯡ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯒ ꯃꯥꯟꯅꯔꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯕꯦꯡꯀꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒ ꯃꯥꯟꯅ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯒ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯏ ꯑꯁꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯗꯤꯠ ꯑꯅ ꯃꯣꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯐꯖꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯊꯥꯗꯔꯛꯏꯕ ꯁꯦꯟꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯟꯅꯍꯧꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯁꯦꯟ ꯐꯪꯅ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯔꯤꯅꯤꯅ ꯃꯗꯨꯅ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯁꯤꯒꯤꯀꯣ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯍꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯗꯣꯏꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯁꯨꯔꯀꯥꯟꯗ ꯆꯨꯝꯅ ꯐꯣꯇꯣ ꯀꯥꯞꯄꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯧꯅꯕ ꯊꯣꯛꯇ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯦꯇꯦꯟꯗꯦꯟꯁ ꯄꯥꯟꯅꯕ ꯁꯦꯜ ꯂꯧꯅꯕ ꯀꯩ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛꯇꯨ ꯇꯣꯛꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯃꯣꯏ ꯈꯔ ꯁꯦꯡꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯝꯗꯝꯁꯦ ꯆꯥꯎꯈꯠꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯡꯒꯪꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯣꯊꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯄꯨꯟꯅ
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠꯀꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯤꯡꯅ ꯐꯖꯅ ꯂꯝꯖꯤꯡꯕꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯐꯕ ꯃꯥꯏꯀꯩꯔꯣꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯉꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯁꯤꯜꯂꯕ ꯃꯇꯝꯒ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯄꯤꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯁꯤꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯗ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯣꯖꯥꯕꯨꯁꯨ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨꯁꯨ ꯀꯣꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯨ मास्टर तौबीनिंगबा महिरोइसिंगिदमक्ता स्पार्कल इजू सर्विसना एब्रोडता मास्टर तौबा याबगी खुदोंचाबा पिजरी मैनेजमेंट इंजीनियरिंग प्रोफेशनल कोर्स याउना एनी सब्जेक्टा मास्टर तौबगी खुदोंचाबा पिजरी तंबीनिंगबा महिरोइसिंगिदमक्ता कोर्स सिलेक्शन डॉक्यूमेंटेशन इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग वीजा एप्लीकेशन मॉक इंटरव्यू प्रिपरेशन एकोमोडेशन चिंबा स्पार्कल की माइकैदगी मतेंग पिजरी लोइनना 100% एजुकेशन लोन स्कॉलरशिप फैसिलिटीज पार्ट टाइम जॉब असिस्टेंट की खुदोंग चाबसु पिजरी हाइरिबा कंट्रीज सिंग अदुदी UK, USA, Ireland, Australia, Russia, Italy, Germany na चिंगरी अकुपा मरोल की दमकता 7005273217 नत्रगा 9366230077 नत्रगा अकोगी ऑफिस नॉर्थ ईस्ट विंडो TV बिल्डिंग हता न्यू चेकोन रोड ता लेंगसिन बिराउ Admission open. Taubungkhok Upper Primary School, Government of Manipur, Taubungkhok Mayai Lekai, Info West. Admission open for session 2026-27. Available facilities: free textbook, free school uniform, free admission fee, well-served midday meal. Admission will be start from 6th of January. And session will be start from 19th of January. For more details, please contact Taubungkhok Upper Primary School, Taubungkhok Mayai Lekai. हक्चांग फना थमगे हाइरबदी इरमदा मसिमक्तदा लैबा ख्वाइदगी फरबा हॉस्पिटल सिंगी मनुंगदा अमा ओइरिबा बबिना हॉस्पिटल लैजरी मफम असिदा थाजबा यारबा अमदी सेल यामना चंगदना स्पेशलिटी कुनहेनबदा अना लायेंगबगी खुदोंचाबा पिजरी पेडियाट्रिक्स कार्डियोलॉजी कॉस्मेटिक सर्जरी अमदी स्पेशलिटी मखल मखा कयादा अखोइगी स्पेशलिस्ट सिंगना मरिक चुमना थवाई हक्चांग याउना लायेंगजरी अदुना स्टेट वांगमदा अमु करिगी चटलुगनी अखोइगी मणिपुरदसु होगिक्ति अवांगबा थाकी हेल्थ केयर फंगलबदा मतम मांगन बिरगनु सेल हेन तिंगन बिरगनु अखोइगी स्पेशलिस्ट सिंगदगी मालेमगी अफब थाकी लायेंग पताक युमफम ओइबा सर्विस लोबियु बबिना हॉस्पिटल वे होप मीट्स कंपैशन अकुपा मरोल की दमक बबिना हॉस्पिटल सजीवा जेल रोड खाबई सोई इंफाल ईस्ट लेंगसिन बिरगु नत्रगा अखोइगी फोन नंबर 6909390666 ता कॉल तौबिरगु क्लास 12 अमसुंग ग्रेजुएट लोइरबा महिरोइसिंगिदमक्ता जर्मनीदा हॉस्पिटल प्रोग्राम तंबा याबगे खुदोंचाबा पिजरी हाइरिबा प्रोग्राम सिंग अदुदी अहानबदा अकाउंटेंसी हाइरिबा स्ट्रीम असिदा तमनबगिदमक्ता कॉमर्स बैकग्राउंड लेबगा लोइनना 60% फंगबा ओइगेदबनी अनिसुबदा होटल मैनेजमेंट हाइरिबा स्ट्रीम असिदा तमनबगिदमक्ता एनी स्ट्रीम दा 50% फंगबा ओइगेदबनी अहुमसुबदा इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग हाइरिबा स्ट्रीम असिदा तमनबगिदमक्ता फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बैकग्राउंड लेबगा लोइनना 60% फंगबा ओइगेदबनी मरीसुबदा मेकाट्रॉनिक इंजीनियरिंग हाइरिबा स्ट्रीम असिदा तमनबगिदमक्ता फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बैकग्राउंड लेबगा लोइनना 60% फंगबा ओइगेदबनी मंगासुबदा कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग हाइरिबा स्ट्रीम असिदा तमनबगिदमक्ता फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बैकग्राउंड लेबगा लोइनना 60% फंगबा ओइगेदबनी तरुकसुबदा ऑटोमेटिक मेकाट्रॉनिक इंजीनियरिंग हाइरिबा स्ट्रीम असिदा तमनबगिदमक्ता फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बैकग्राउंड लेबगा लोइनना 60% फंगबा ओइगेदबनी तरेचुबदा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हाइरिबा स्ट्रीम असिदा तमनबगिदमक्ता फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बैकग्राउंड लेबगा लोइनना 60% फंगबा ओइगेदबनी निपानसुबदा मेडिकल टेक्नीशियन रेडियोलॉजी असिस्टेंट MTRA तमनबगिदमक्ता एनी स्ट्रीम दा 50% फंगबा ओइगेदबनी मापन सुबदा मेडिकल असिस्टेंट अमसुंग तरा सुबदा नर्सिंग हारिबसिंग असि तमनबगिदमक्ता 12 नत्रगा ग्रेजुएट लोइरबसिंगना अप्लाई तौबा यागनी लोइनना हाइरिबा प्रोग्राम सिंग असि तंबा महिरोइसिंगना थागी ओइबा स्टाइपेंड 1,100,000 1 लाख फौबा चही अहुम फंगनी लोइनना 100% जॉब गारंटी इन जर्मनी दा ओइगनी लोइनना
100% education loan su support tawjagani akupa marol gidamak 7005 063196 ta contact tawbiru